amasak chamin chin lor khom gai thatu ni thlir tu he jong jong nin re kan chi bai von april ninga sang ni som ni pali Tripura ramdang mi dan loya ramri in kan puithinan man Tripura government railway police GRP chun Motinogor West district atang in ramdang mi ramri in kan puithin puchang nge ya I hoi nu pangkhat kan man government railway police station office in charge topon da sa chun thu boy in thelut an umzuina mi iruk ka iman an chang thu ati Allah hin Parul Akhtar Bangladesh mi chu in sui chiang na atanga alang danin poikhok pu changne ya an hoi thu ati dasa chun Parul Akhtar man achang theina ding hin Tripura police ni border security force BSF reka mun ka tangin role an chang thu ati dasa chun ani man hin Bangladesh mini Rohingya raltlan he chu ramri an kan puithin ati ramri in hunna kol seka om an chang thu ati sa ramdang mi he hi ramri akan pui ba khoma anin tom hulna ding nek ding fak ding angai tu pek thin atisa GRP hin atun na hen Bangladesh mi somrenga ka vel India rama arupa hongilu ti tum hechu Agartala railway station iman an changsa Tripura BSF in smuggler khat ka an kap that Tripura Sepahi Jala district Bangladesh ramri depa oma nilai nizan han border security force BSF chu smuggler change ya hoi mi khat kan kap thata midang khat kan liama tursa BSF in ni kap thata kai Sahidul Islam achanga ain sung he chun dan phalloya thil aruka kal puina indok na anengai no achang anti BSF in smuggler then ka an boy puilai chu thli thlai dinga vakal ve chai achanga sipai tinga hin ihom in hoi tirna omlok loin an kap that ringot achang anti BSF in ni kap fuk in ni kai hi Sonamora Social Health Center panpui an changa Sahidul chu aliam tur loin aboiral ta achang Sepahijola district superintendent of police Bogati J Reddy chun nilai nizan dar ko achan ve inkar han mithen kan thil aruka akal pui ani tumachu BSF in andan antum achang ati male chun boina he suakta achang ati Reddy chun BSF sipai khat ka smuggler tianga in anin hliam tir nungin BSF chun silai an met phok veya nunna chan tianga in sung hei ti danin Sahidul hin ihom in nokna anei ve no antia tan lambik nei loin in sui chiang changa ti ati Manipur state sungari thara thona mi in nikan nunna anchana state police iruk kani CRPF khat kan hliama tora chang Manipur police he chon ba thil hi darkar somli pariyat sung atlung achang thu anti nilai ni jing tiang han Imphal East district khabai sung mamang lekaya kum somin thum le kumin nika ulian MD Khupal Singh chu athisaya aruak isera changa aruak hi police chon ni hloma Jenim hospital mithiruak siana ansia chang Khupal Singh thina san hi in sui chiang me ka chang thole ni jing tiang han Imphal East district mi khat ka athisain aringa pona in kha imu achanga akutni ama heya mi kutnu chang thei dinga imu achanga police hin rim dam do ina mithisiana ansia chang Mete hi anmani inkaran an safe kan boina asuka social media an itar lang loi thuruk tam ka in thupi a oma I hoya chang Chhattisgarh health jat som lein thum ka an kaita Chhattisgarh Bijapur district ka police ni na helin kamna noksal helpoli thirok in thum ka I musa panchang nok mithiza thi som lein thum ka an chang ta in antar lang Chhattisgarh in central security force ni na state police he tang in rualin noksal helpol he jong suangna thapui an suwa April ni jingkar han Bijapur district ka lendrani na korcholi kho aram noya police ni na noksal helpol he anin kapa ma in kapna helpol mi nisa ithi mijan jingari han ruak som lein thum kan serta achang official he chun ma ruak an isera he anchang na an lahoi loi thu ante PLGF People Liberation Guerrilla Army a in nok changye ya an hoi thu ante atuna ding munachun in kapna alatlung lakno a changhom sela police hin noksal helpol hin an irot khal change ya an hoi light machine gun LMG 303 rifle 12 bore gun baka grenade ni silai mural thuam dang thanem feka an man sa chang Bijapur district hi Batstar Lok Sabha constituency noya machang Lok Sabha in thlang tho khatna hi April ni som pakhoa vote in thlak ding an chang
male hin sipai he homin helpol hen votin thlak ding anin boi loina dingin helpol jong suakna thapui anin su achang Arvind Kejriwal man achang oiloina in langtirna dingin AAP hloi tu hen bu ngei ante Aam Aadmi Party AAP hloi tu he chun Enforcement Directorate ED in an party hloi tu ni Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal man achang oiloina in langtirna dingin April ni sari hin bu ngei antum thu anin puang achang AAP hloi tu Gopal Rai chun April ni sari a jantar mantara bu ngei antum thu hi an puanga Delhi a yom hei baka rampum hopin mi zongjong an party hloi tu dikloi taka ani man oiloina in langtirna dinga lung oiloina bu ngei anei anitum zom dingin asom sa achang Rai chun Delhi Chief Minister man achang hin oino a nidoidal ve achang chun iten mun pai hum omin la April ni sari hin bu ngei vero niom na mun apoi mono mani hin Delhi Sarkar Minister hei AAP MP ni MLA hloi tu zong hei chu jantar mantara bu ngein pungkhom changati ti in an puang Delhi High Court Acting Justice Manmohana kai hloi benchun Delhi Excise Policy to Boile Enforcement Directorate ED in an iman Arvind Kejriwal mongdinga ngen na chu avoin thum kana dingin mizan han anol Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal he zela isi achang lein Hindu Sena Polchun Public Interest Litigation PIL anthe luta PIL hin Delhi Lieutenant Governor VK Saxena chu Kejriwal in mongdinga an oi thu antar langa chang machung chang hin ko chun Saxena chu thoding ril pu the ding huna omloi thu ni atul chun dan kan aman I kapai a tho thei thu ante Chief Minister antanga Kejriwal in mong achang chung chang homa anthunena khelami achang thu ni democracy kaldan ding I kapaya kalmai ding achang thu antisa High Court in Chief Minister atanga Kejriwal in mongdinga ngen na hi haptamasa han aloi nol taka Kejriwal man achang ma January thlahan Chief Minister atanga in mong achang theina dinga thu in the luchu aloi nol sata achang Arvind Kejriwal hen ED in an manna hi kota kalvea in suading in ngen na an the lut ve achang mahi mizan den han kotin angai to sunzoma chang Kejriwal IOI ingir ukil Abhishek Manu Singh viachun politics ga ethir loi homin dana katiga ethir homin atun tuma man achang na san hi BJP in AAP andoina mangro mai achang thu ati Kejriwal hi Delhi Excise Policy thu boya Vaibel se rizaruk ka lei a faruka in tum achanga Mars ni som ni panizan han man achanga atun hin tihar jela isiame ka chang April ni som panga ari judicial custody a om dingin trial court chun ati achang Home Ministry in NGO ringa ka FCRA registration on top Ministry of Home Affairs MHA chun Foreign Contribution Regulation Act FCRA dan in Bosier Lane NGO ringa ka registration on top peknok NGO ringa ka hilahin CNI Synodical Board of Social Service Voluntary Health Association of India Indigo Global Social Service Society Church Auxiliary for Social Action ni Evangelical Fellowship of India hey anin noksa ma NGO hin an registration cancel achang antang hin rampon antanga poisa ne dong thei tanoni a an poisa dong sai hom mangsun jom phalpek anchang sa no achang MHA in NGO ringa kai FCRA registration an top na san hi an polin phalna ani nei ni an thoding chin khel tianga an poisa dong manga sindang an thole a changin atar lang mahi FCRA danin phalna chin khel tianga changna a chang ante sarkar lai puihin FCRA dan in Bosier le hin ramsunga NGO sangruk rizaruk ka zetchu kumringa ka sungin an registration aloin to pekta chang July ni som pasari sang ni som ni pathum ari atar lang danin FCRA registration in NGO hi sing lei sangruk lei rizan thum lei khatka anoma chang atun tumba ding chun maka ai hong itar lang thiam chang siela rem chang ang kazela hong update thin changate la subscribe loi ni la like loi hin loi subscribe pa ni loi like pek pak ding in atharin dang ni kong ingen nok